Yeguswa wakatabanso bonyoku NDC wonom akache na okoye Asante mantam no emua edipa mako eduotwe enum 85 ana woyi wonti wo ho na wabra vetting committee ni tinase no watoto wo munyina no ho se edipa mako eduotwe enum no wo mu hu sonya asabre de wahye se obi atimi frase na campaign ahodo pese wo ye no wotmai Frank Amwakohene eye NDC amanyoko ne fa wa Asante mantem mu chotrofo no woni amane boni nkomotwetwemu ene wade tu dwa se ukuada ebe wiye no na wono ma wo hwe ne mu kwan se obegina ama esi ahenefo ato won so abasebe obetumi akonma hye bedwemu no wa veti wono mu nyina awi asese obetumi ahye won to abo ase ore yi editu dwa se enya de se wono mu a wo pre no woyi wo bia esi nchen na wakato asese wono mu a wo pre no womu aduoson baako eye mema na womu du nan so eye ma Our Asante Region so far e dey see a boss here na kakanka say the be at the end of the day no bit na make sure say obi a dey ko bia ye obi a o se fata obebo Ghana any party after ya crowd say 2024 ewiamo esumo insumo whatever be the case NDC you ever forming the next government you forming the next government so ya metoto mpapa so to say abaya otisu no wono ma wo hwe ne mu kwan se esi ahenefo beto abama wonom amwatumi anya akwanya esi akan apre emrase bedwa akwanya ne bi ene amane boni atwetwenkom Nowadays, what the parliament here?